Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inganisa kwethu indaba-ke eyingenayo kubikwa ukuthi-ke inyanga yaseZimbabwe iveza ukuthi-ke ingambuyisela esimweni owesifazane wasemtuba igama lakhe uDuduzile Sinenhlanhla Khoza. Kuthiwa-ke inyanga umkhulu uTinotenda Mutihiri iveza ukuthi-ke ingamsiza lo wesifazane-ke oneminyaka ewu-31 oke wasabalala kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngenxa-ke yesifo esimenza abukeke njengomuntu omdala obhekele ku-100 years. Kuthiwa le nyanga ithi-ke ibisibonisiwe ngalo wesifazane, okusho ukuthi-ke ingamlapha, kodwa-ke izodinga imvume kuwona-ke umndeni wakhe. Then-ke besebenza iy'nhlelo zokuthi-ke usisi ashonele kwelaseZimbabwe ukuze-ke athole ukulapheka abuyele esimweni-ke. Lezi ndaba ziqinisekiswe ikhasi laka-Facebook ekuthiwa-ke iDisavia TV. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuTrend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwividiyo elandelayo.